Neki su najavljivali poplavu sankcija protiv Milorada Dodika i njegovih saradnika iz Republike Srpske. Ta poplava završila je na kraju samo sa Njemačkom i Austrijom, koje su zvanično uvele sankcije, i sa Nizozemskom, koja je najavila uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sada idemo do Ljubljane. Tamo nas čeka bivši slovenački europarlamentarac Klemen Grošelj. Gospodine Grošelj, dobroveče i hvala vam na izdvojenom vremenu. Dobro večer. U BiH se danima govori o sankcijama gospodinu Dodiku i dio BiH javnosti očekuje da Slovenija uvede sankcije. Zato vas odmah na početku pitam, da li će Slovenija uvesti sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima? Pa ja se nadam da će. Ja mislim da Slovenija bi trebala da slijedi politiku koju je već počela Njemačka i Austrija i neke druge zemlje članice Europske unije. Isto tako mislim da je to neka odluka koja je logična i koja bi trebala da je nastavak one politike koju je Slovenija vodila prema Bosni i Hercegovini od 22. godine dalje. Tako je bila ona formalna politika Slovenije da podržava jedinstvo Bosne i Hercegovine i u tom pogledu ja mislim da bi takva odluka bila ona prava odluka. Ispravna odluka. Ali gospodine Grošelj, za sad nema sankcija Dodiku i drugima. Za sada sankcija nema jer kod nas, to je isto tako istina, slovenačka politika je u odnosu do Zapadnog Balkana u nekom, ja kako to kažem, nekom krču, nekako se smrznula jer nema načina kako da definira svoj odnos prema Vučićevom režimu i onome što se događa u samoj Srbiji, znači do odnosu do studentskih protesta. I tu u ovom pogledu nema nekakvih pravih rješenja, zbog toga neke vrste, ono što vidimo je ova paraliza u odnosu do Zapadnog Balkana, Srbije, a nažalost posljedica toga je i odnos do Bosne i Hercegovine. Šta onda čeka Slovenija? Da se usaglasi sa Srbijom ili nešto drugo? Pa Slovenija čeka, ja ne znam što se sad zvanična politika čeka, ja mislim da ne treba da čeka, ja mislim da treba da ono što sam rekao na početku, da učini ono što su učinile neke zemlje članice Europske unije i tako šalje poruku svim političkim snagama na Zapadnom Balkanu da je Slovenija u toj podršci Bosni i Hercegovine, tu nema nikakvih dvojbi oko toga da je to slovenačka vanjsko-politička prioriteta i slovenački vanjsko-politički interes da je Bosna i Hercegovina ostane jedinstvena zemlja u okvirima koji su definirani njezinim ustavnim pravnim poretkom. I to je to. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije sa Tanjom Fajon na čelu saopćilo je da prati situaciju. Sada da ih citiram, kažu u saopćenju da će reagirati ovisno od razvoja događaja. Znači li to da ovo što je Milorad Dodik do sada uradio nije dovoljno za uvođenje sankcija? Ne, to pre svega znači da nema jedinstva unutar vladajuće koalicije u Sloveniji, da nema tu jednoglasnog stava unutar vladajuće naše koalicije i očigledno tu su neki različiti pogledi jer kad se oni ne mogu da se ujedine, onda imate ovakve javne poruke iz našeg ministarstva. Znači nema jednoznačne, jednoglasne, zvanične politike u Ljubljani, očigledno tu su neke različenja između, ne znam, to teško procijeni, verovatno ministarstva ili nekih drugih političkih snaga u Sloveniji i to je rezultat toga. Znači da se čeka da dođe tu do ujedinjenja ovih političkih stavova. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon tvrdi da Slovenija teži usklađenim odazivima EU. Dakle, ono što EU tvrdi, to će i Slovenija uraditi. Šta to uopće znači? Mislim, to je na neki način, ne znam kako se to kaže, mi kažemo izgovor, to je način kad nemaš vlastitog stava, onda se sazivaš na stav Europske unije koji isto tako ne postoji. Nema neki zvanični stav Europske komisije ili Europske unije oko tog pitanja. To smo vidjeli jer Njemačka, Austrija, Nizozemska i neke druge zemlje već su
prihvatile vlastite stavove, vlastite mjere. Znači, u tom pogledu to je samo neki, ja bih rekao, PR način kako se izbjegava davanje nekog jasnog i zvaničnog odgovora oko tog. Pošto je nemoguće očekivati konsenzus na nivou Brisela, znači li to faktički da Slovenija neće uvesti sankcije Miloradu Dodiku? To bi ja teško sada ocijenio šta će biti u Sloveniji. Ja se nadam da će biti tu neki pritisak iz civilnog društva koji će zahtijevati da se te sankcije pokrenu. Mi smo to vidjeli da ima dosta različitih pogleda u Sloveniji. Ako ste pratili ovo razvoj događaja vezano uz stavove, uz proteste srpskih studenata, vidjeli se da je civilno društvo imalo sasvim nekakve druge poglede i razumijevanje situacije u Srbiji. I tako se ja nadam da će ova inicijativa pokrenuti i u Sloveniji oko pitanja Bosne i Hercegovine i sankcija gospodinu Dodiku. Ko je, gospodine Grošelj, po vama najveći protivnik uvođenja sankcija Miloradu Dodiku? Na Sloveniju, mislim. Dakle, ko je u Sloveniji najveći protivnik uvođenju sankcija Dodiku? Pa to znamo, onaj koji je pisao pismo potpore predsjedniku Vučiću. To vam je ljubljanski gradonačelnik. Gospodine Grošelj, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i javljanju za istragu sedmice. Hvala vama, doviđenja, prijetno. Hvala još jednom. U nastavku idemo ponovo na marketing i vraćamo se u studiju da razgovaramo o poslovima koje su radili u Bosni i Hercegovini Slovenci, a koji bi danas mogli koštati dobro Bosnu i Hercegovinu. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.